Fanove bivših reality para Dalila Dragović i Filipa Cara zatekla je vest da su raskinuli veredbu, međutim mnogi smatraju da je ipak u pitanju samo marketinški trik. Ipak zbog ovoga pojavile se sumnje da Filip više nije u vezi sa Aleksandrom, već upravo sa Dalilom, sa kojom je u vezi bio u Zadruzi 5. Na internetu osvanula jedna objava koja je dodatno zagolicala maštu fanovima. Istina je da su Dalila i Car ponovo u vezi. On nikad nije voleo Aleks. Njegove stranice su to prvo saznale i podele srećnu vest sa nama. To se još krije od javnosti. Zamolila bi te da obrišeš story dok oni to javno ne ozvaniče, glasi poruka koju jedna Instagram stranica objavila i zbog koje mreže sada gore. Kao da ovo nije bilo dovoljno, Dalilina objava je dolila samo ulje na vatru. Voljena greško, ma što mi teško da te ponovim, napisala Dalila u svojoj objavi, a mnogi smatraju da je mislila na Filipa, obzirom da je nakon raskida veze sa njim pričala da je on bio najveća greška u životu.